NTC sistem učenja je skraćena reč od Nikola Tesla centar, zato što smo prvo počeli da se bavimo radom sa darovitom decom. A onda smo brzo vidjeli da moramo da radimo sa svakim detetom jer ima sve više problema u školi. A onda smo vidjeli da je osnova svega motorika. Vi imate dete koje nespretno ne može da skače unazad, možda će imati problema u matematičkim operacijama kad ide u minus. Znači sve je vezano za pokret, jer pokret formira sinapse, a u sinapsama se nalaze kognitivne sposobnosti. Znači NTC sistem učenja je zapravo primjena medicine i medicinskih otkrića u pedagogiji za učenje, sport ili bilo koju drugu oblast. Vratit ćemo se malo na ovdje gde smo objasnili reprodukcija, najniži nivo funkcionisanja mozga, ovo je najviši nivo funkcionisanja. Da li je to učenje, da li je to sport, nije važno. I sve ono što sam govorio kao greške roditelja. Nema rotacije, nema ravnoteže, mekana hrana, nema hodanja, dovode do oštećenja velikih delova korteksa. Danas ne možemo svemu da pričamo, ali evo samo jedno, ja bih se zadržao na žvakanju hrane. Zašto je to važno? Mi danas imamo sportiste sa povredama. Ja sam bio iznenađen na fakultetu za sport kad sam imao međunarodnu konferenciju, pa sam čuo pre meni izlagače da jako puno sportista ima prednje ukrštene ligamente kao problem. Pa mi je Marta Bon u Sloveniji, profesor na fakultetu za sport i selektor njihove reprezentacije u rukometu rekla ovako. Pošto ona radi oko 20 godina, pre 20 godina bilo je možda na pripremama, to su reprezentativke Slovenije. Jedna ili možda nijedna povreda. Danas isti trening, ona to radi, iste metode treninga, skoro trećina njih ima povredu prednjih ukrštenih ligamenata. Onda sam mi bio, pa dobro Marta, ste vi gledali nešto, ste ispitivali, ili imaju ravna stopala? Onda smo počeli da tražimo, onda smo i u sportskim savezima gde predajem radili analizu, reći ću samo za Srbiju, jedna reprezentacija naša, znači selekcija, koja sva medalje i u Evropi i u svetu, 50% reprezentativaca ima taj problem, to su ravna stopala. Dalje, dobio sam mlade košarkaše, juniorske reprezentativce Srbije. Ima, recimo, povredu stopala, pukla mu kost u stopolu, nikomu na stopalo nije stao. Ja malo pričam sa njim da vidim kakav je trening, kakva je metoda, prvo što ima ravna stopala, drugo vidim da nema dva zuba. Kažem, gde su tebi zubi? On ima mlečne zube, znači ima stalne zube sve, a dvojke su mu mlečni zubi. Kakve veze može zub da ima sa povredom? I sad dolazimo do toga da sve što roditelji napre kad su deca mala, onesposobit će ga sutra. Pa imat ćemo sve manje vrhunskih sportista ili ako ih budemo imali, imat ćemo jako puno povreda. Pa ću samo jedan taj mehanizam, pa onda dovesim jednu tabelu da sve to povežemo, kakve veze zubi imaju sa povredama kolena ili stopala. Najjači mišić koji imamo, to su mišići za žvakanje hrane. Najjača kost je donja vilica. I ako samo jedan zub fali, automatski hrana prelazi kompenzatorno na drugu stranu. Šta se dešava? Dolazi do hipertrofije tog jednog mišića. Kad on malo ojača, samo malo povuče, to je zategne leđne mišiće. Možda i milimetar, dosta, milimetar, dva. I remeti se osovina, znači pritisak koji skič ide prema dole, ako je gore milimetar, dole će biti 2 ili 3 pogrešno. Ako imamo ravna stopala, znači taj pritisak dole iz pete ne ide kako treba. Ako je ravno stopalo i on negde pogrešno odlazi. Gde se te sile susreću? Pa u kolenu. To je najopterećeniji zglob. Vi imate odbojka, košarka, prednji ukršteni ligamenti, a biciklizam zadnji. Sad neko kaže zato što u košarci ili odbojci imamo puno skokova. Po biciklizmu nema pomeranja kolena levo, desno, rotacije, ali ima zadnji ukršteni ligamenti. Znači da su njihovi mišići slabiji i ne mogu da izdrže pogrešan fiziološki pritisak. Znači sve je vezano, i trčanje, i skakanje, i žvakanje hrane, i akomodacija oka. I sad ćemo pokazati tabelu, a šta smo mi uradili sa našom decom. Ovo je tabela gde ćemo jasno da vidimo šta se dešava sa decom danas. Ovo žuto, to je onaj prvi deo programa Razvoj sinapsi, kada smo govorili fina motorika, rotacija, ravnoteža, stopala, akomodacija, govor, tu se formira najveći broj sinapsi. Znači, ovo žuto je formiranje sinapsi. To je taj prvi deo programa, to uglavnom imate na klasičnom treningu. Ono što je jako važno, moramo da uključimo onaj drugi deo programa, kognitivne sposobnosti, da dete misli dok radi. Pa sad da vidimo naše dete od 7 godina, prosečno dete, ne u Srbiji, nego u Srednjoj Evropi.
Šta to dete radi posle škole? Da vidimo. Da li svaki dan ima 15 minuta igre sa svih 10 prstiju? Pa kada malo pričamo sa roditeljima, u školi nemaju. Neko kaže imaju plastelin svaki dan. Ja pitam prosječno dete, ili ima 15 minuta? Kažu ima Lego kockice. Ali Lego kockice to je 3 prsta. Pitam je li ima sa 10 prstiju? Onda vidimo da nema. Kako znam da nema? Poradili smo test. 50% dece od 6 godina ne može da podigne prst sa podloga. Oni ne mogu 4. prst da podignu sa podloga. Oni podižu 2 prsta. Znači da njima mozak nije prsten i odvojio u mozgu. Znači da je tu slabija stimulacija. Pa ću ja staviti ovde minus. Pitanje koliko ima, stavit ćemo minus. Da vidimo da li dete od 7 godina posle škole ima 15 minuta igre rotacije. Svaki dan. Da se vrti, da ima prosječno dete. Pa nema. Možda ima 10, možda ni nema. Igre ravnoteže, da balansira na jednoj nozi, da drži ravnotežu, nemamo ni to. Možda ima 10 minuta, evo stavit ćemo ovde 10, ovde možemo staviti, evo ga, rotacija 10, ovo mi nešto ne radi, pa ćemo staviti minus. Znači mi tih igara sa rotacijom i ravnotežom skoro da je nemamo. Onda pitam roditelje koliko dete od 7 godina pređe kilometara na dan. Pitam li pređe bar 5 kilometara? Većina njih kaže ne pređu ni kilometar. Ja sam govorio da guramo dete u kolicima, ali starije dete od 6, 7, 8 godina, znate kako ide u školu? Ili ga voze kolima roditelje ili ide taksijem. A naša deca ne hodaju, znači stopala. Pitanje da li je to kilometar ili manje. Dinamička akomodacija, da nešto brzo dolazi, odlazi od oka, ali imamo toga. Jer imamo svaki dan 15 minuta. Prosječno dete, od 50% deca, ako bi ja gledao, oni to nemaju. Gde u gradu može da razvije akomodaciju? Pa ne može nigde. Pa zato ja govorim, dete rođeno u gradu već je oštećeno. Jer se akomodacija normalno razvija kad trčimo preko potoka, preko kamena, preko prepreke. Zato su važni poligoni sa preprekama. I svaki dobar trening, vi ste ovde malo danas videli, mora da ima perifernu akomodaciju da pazi na prepreke. Znači onda stalno prati tim perifernom vidom da li nilaze na prepreku ili ne. Toga nema, deca hodaju po ravnom, trče po ravnom, mogu da zatvore oči kada trče. Jedina šansa gradskom detetu da razvije akomodacija je lopta. A da li ima loptu ili nema kao rekvizit? Pa ja znam da nema. Pa mi smo radili testiranje 50% dece od 6 godina. Kad im bacite loptu, on mora sa 2 šake da ju uhvati. Oni to ne mogu. Ne u naručje, nego sa 2 šake da zatvori. Ne mogu. Oni hvataju kompenzatorno u naručje ili bacimo 10 puta. Može da pogreši 1 ili 2. Ali vi imate decu gde ne može ni 2-3 puta. Neka deca ni jednom ili samo glavu okrenu. Šta to znači za mene? Pa on tu loptu u životu nije video. Do pre 20 godina je normalno bilo za svako dete. Kiša pada, ne može da se igra, ne može na ulicu. Šta radi? Uzme loptu i baci u zid. Baci u zid 10, 20, 50 puta, pa je dosadno, pa se okrene, pa baci, pa i uhvati. Naša deca ni 5 puta ne mogu ravno sami sebe da baci loptu i da uhvate. Znači mi tu akomodaciju, pitanje koliko uopšte imamo dinamičku akomodaciju. O njoj pričamo. Govor, ne znam. U vrtiću i školi, pitanje koliko govori, ali ne znam da li znate, u školi dete aktivno govori kad mu saberete 4 ona školska časa, ne računam odmore, 10 minuta. A kada dođe kući čeka ga TV ili kompjuter ili video igrica. On više ne govori. Znači glavne regije mozga ne koristi. Pa kako će onda da funkcioniše bilo gde u sportu, u školi, u učenju, kad on više nema dovoljnu strukturu u mozgu? Nama glavni fiziološki mehanizmi ispadaju iz upotrebe. I ako su oni smanjeni, onda nema tu povezivanja. Idemo sad dalje. Mislna klasifikacija. Da li rad analizu u glavi, znači matematičko-logičko mišljenje koje je važno u svakoj sferi života, razvija se kroz igre klasifikacije, serijacije. Šta je klasifikacija? Žuta lopta, zelena lopta, plava lopta. To dete mora da rasporedi. Šta je serijacija? Velika lopta, srednja lopta, mala lopta. Znači mora da radi analizu. U Evropi sve radimo da dete vidi konkretno. Mi nismo otišli na viši nivo, to je misaona klasifikacija, misaona serijacija. Mi ni ne znamo šta je to. To je novo što smo doneli u program. Da dete mora u glavi da radi analizu tokom treninga. I
na kraju da sve to poveze sistemom asocijacija. To skoro da ne postoji, stavit ćemo i tu minus. Znači tu gde minus možemo da stavimo i 5 minuta. I sad da vidimo da li je to dovoljno za razvoj mozga. Pa sad kad vidite nije. Hajde sad da vidimo TV. Pošto naša deca uglavnom gledaju TV 2-3 sata dnevno, radili smo nekoliko gradova u Srednjoj Evropi. Zamislite dete, 1. 2. razred. Već oni gledaju 2 sata dnevno u neki ekran. Da li je to TV ili kompjuter, nema veze. U 4. razredu radili smo analizu u Subotici. Pazite, 60% dece ima svoj pametni telefon. Kompjuter je normalno da ima kod kuće. Znači možda gledaju ne znam koliko TV, ali ako gledaju 2-3 sata dnevno, samo da vidimo da li ima fina motorika kad gleda TV? Minus. Jel ima rotaciju? Nema. Ravnotežu? Nema. Stopala? Nema. Dinamička akomodacija? Nema. Govor? Nema. Mislna klasifikacija? Pa nema ništa. Možda ima neke asocijacije. Vidite, ovako se razvija mozak našeg deteta. I sve njegove životne sposobnosti zavisit ćemo od ovoga. I na kraju sportske sposobnosti. Šta je dobar trening? Pa dobar trening uključuje 3-4 elementa s ove tabele. Da vidimo koje su bile najvažnije igre pre 20 godina za žensku decu. Evo ja sam ovde napisao lastiš. Neko kaže gumi, twist ili kako se zove, znači lastiš. Jesu to devojčice igrale 15 minuta ili duže? Ceo dan, ja se sećam, pre škole svaki odmor, posle škole, vikendom, ceo dan. Znači možemo da kažemo 3 sata svaki dan, 4 sata svaki dan. Sad zamislite šta lastiš aktivira. Ja ću staviti 200 minuta, znači 4 sata svaki dan. To je manje, ali idemo da vidimo. Fina motorika nema baš 4 sata, od tih, recimo koliko provedu bude sat. Pa ćemo staviti 60 minuta fina motorika. Hajde sad da vidimo rotacije. Jel ima rotacije? 200 minuta. Jel ima ravnoteža? 200 minuta. Jel ima stopala? 200 minuta. Jel ima akomodacija? Pa 200 minuta. Jel ima govor? Pa isto 200 minuta. Ima čak i mislnu klasifikaciju, mora da računa napred koji je sledeći potez. Znači mislna klasifikacija 200 minuta. Ima čak i asocijaciju, zna koji pokret je vezan za koji deo igre uz zvuk, jer mora da se peva, da se recituje u ritmu. Znači ima i asocijaciju 200 minuta. Sad pogledajte ovo interesantno. Ceo mozak se razvija 3 sata dnevno, to nije lastiš. Tu su bile i školice, i preskakanje konopca, i žmurke. Znači, naš mozak se razvijao 7 sati, sve regije mozga zajedno, a vidite što imamo danas. Pa možemo mi od ovog deteta nešto da napravimo? Pa to smo mi uradili sad. To su naša deca danas, nažalost, to je realna situacija. Hoćemo da napravimo vrhunske sportiste, od čega? I da vidite sad kako mozak pravi greške. Samo ću dole staviti za klikere, pošto za mušku decu omiljena igra bila klikeri. Koliko su igrali? 15 minuta ili duže? Evo vi malo stariji od mene, 15 minuta. Ceo dan. Ma mi smo igrali do mraka dok počnemo da gubimo, a onda više nismo igrali klikere. I onda počinjemo da gubimo i ne vidimo da igramo. Znači stavit ću isto 4 sata. Sad pazite klikeri. Fina motorika 200 minuta. I rotacija, ravnoteža, čučne, ustane, okrene se 200 minuta, stopala 200 minuta, dinamička akomodacija 200 minuta, govor, mislna klasifikacija, jel dete zna u glavi da ima 5 ili 6 klikera, ne gleda ih, oni su u džepu sa jednim igra. On zna da ima 2 plava, 2 žuta, 1 crveni, to je mislna klasifikacija. On mora da zna ako izgubi 3 mala daće 1 veliki. On sve to vrti u glavi 2-3 sata svaki dan, to je čak i mislna serijacija. Sad vidite, ovo pod 1 su naša deca danas, a ovo su deca pre 20-30 godina. Jel vidite šta smo napravili sa decom? Svrha je svakog treninga da uključimo 3, 4, 5 regije mozga, ne samo ovo, nego i ovo. I kad neko mene pita, pokazao sam Usain Bolta, da li je Bolt jako pametan? Jel ima velik broj sinapsi trčao nizbrdo? Ja kažem, ne mora da znači, on ima velik broj sinapsi. Ali ako nema znanje, po našim merilima, neće biti pametan čovek. Isto tako gradsko dete.
koji ceo dan sedi, gleda TV, zna glavne gradove, planine, države, nauči čak i engleski ili neki drugi jezik, gleda TV, a nema dovoljan broj sinapsa, imaće kognitivne ispade. Znači, ne možemo govoriti motorički razvoj i kognitivni razvoj. Upamtite, to je jedna celina. Pa neko je rekao prvo motoričke, pa onda kognitivne. Pa mora zajedno. Zato su najbolje igre one koje aktiviraju i ovaj prvi deo i drugi deo. To ste videli malo na poligonima. Naravno, tu ima uvek prostora za poboljšanje i dodavanje novih aktivnosti da bi što više uključili misaoni proces u proces treninga. Evo, to sam hteo da vam kažem i time bih završio predavanje. Hvala. Pristojemo demonstraciji ili prikazu treninga po principima MTC sistema učenja košarkaška učionica. Koristimo košarkaške elemente da razvijemo koordinaciju i motoričke sposobnosti kod dece i uzrasta. Prva stanica je ovo ovde, ja ću po stanicama ići i objašnjavati svaku stanicu ponaosob koja ima određeni zadatak i koji zadatak deca treba da obavljaju. Prva stanica, levo od mene je druga stanica, opet u uglu je treća stanica, četvrta stanica je u desnom uglu i peta stanica je na ovom. Na svakoj stanici zadržavat ćemo se po 5 minuta koliko nam vreme dozvoljava, ali ćemo otprilike imati dovoljno prostora da sva deca probaju po nekoliko puta svaku stanicu. Ono što je interesantno, to je da deca ovog uzrasta treba da osete sve taj igre, kretnje i dovolje, svoje osnovne motive, za kretnje, biološki motivi, da se igraju, da igru uče. Sad u ovom momentu mi tražimo da bude košarka. Košarkaške elemente mi želimo da oni dobro i savladaju. Upoznali su se sada i sa vama, upoznali su se sa prostorom, upoznali su se sa trenerima i ovako možemo da učemo da radimo. Uvodni deo lagano se pripremamo za ono što sledi. Također, u toku vežbanja vi možete svako dete koje bude prozvao da se priključi, da proba, da se uključi u poligon. Kada budete prvi krug videli, bit će vam sve jasno deco i onda ćemo odabrati nekog da se priključi, da zajedno sa nama vežba. Hoćemo da imamo tu zajedničku priču, da sva deca koja su ovde mogu da osete stvari ovako. Dobro? Molim trenere da objasne šta treba da se radi na određenoj stanici, da prvo pređemo na realizaciju zadataka. Prvi zadatak, komentarišem prvo stanicu. Prvi zadatak je da u određenoj liniji visoka, ako imamo negdje za trenerom, koristimo ili švedske klupe, male niske grede, da mogu da vežba ravnoteže, hodanje po kanapu. Sljedeći zadatak je da sa loptom, prvo teniskom, a posle košarkaškom, znači ovdje su različite veličine, mogu da šutiraju u cilj koji je dole i cilj koji je gore. Samim tima razvijamo tu akomodaciju oka, da oni procene, približi, neka se približe. Tako će se zajedno sađeti. Ratko, evo ti još jedan pacijent. Ozdajte, on je asistent tvoj. On je tvoj asistent. Evo ti mene sad. Menje lopte.
Zadatak je da tehnika vođenja, oko čunjeva, ovdje imamo rotaciju za kroz dribling, zaustavljanje u prostor obruča i prilog. Različite lopte, različite tvrdoće, različitog odskoka, različite veličine, sve ono što nam omogućava da pojasnili smo taktičarski učestvuju i deca. Da malo stane. 3 na 3. Sad igramo. Kreću se u svom sektoru kuća. Klizanjem, šutiranjem na koke različite lopte. U igri su i teniska i odbojkaška i košarkaška. Mogu da se dodaju neskrive vode. Puno stvari rekao, brzo pričam da bi što više rekao. Zato da nekako nisam ni povezala. Znači, od ovoga treba da se napravi snimak i svim trenerima u Srbiji, znači za sve sportove. Evo, sad smo se dovoljili, pošto je nestala materija, da se vratimo tamo 4 minute, jer ja sam završio Igor Milanović i kraj. A gdje smo još 3 minute tabelu? Ta tabela bi povezala predavanje i ovo. Znači, ja sam sad samo da sedem i da pričam tabelu i onda snimate mene i nazad ekran. Tako da publike kao nema li nema veze ja pričam, ali vidjet će se ta tabela, to je par minuta. Ovo ćemo sad povoditi. Samo da probaju svako, da proba, ne možemo se dugo zadržavati, znači nije cilj da mi uvek tako nešto, nego jednostavno da probamo. Evo sad vi idete ruke ispred tela. Rekapitulacija svake stanice. Na prvoj stanici cilj nam je poligon, akcenat na ravnoteži, rotaciji i akomodaciji oka. Na drugoj stanici stanici broj 2 teniskom i košarkaškom loptom da pogode obruč jednom rukom o pod, a sa dve ruke o pod košarkaški. Znači pogodi tu, znači kad ti on vrati loptu, sad ti njemu vrati loptu, ti se okreneš i šutneš na koš. Evo. I onda ideš na začelje kolone tamo, a oni se onda sele ovo. Evo. Pomeraju se svi u desnu stranu. Ovi igrači koji su nam se priključili pomažu nam. Sad čekaj. Mogu da pratim ovo? Mogu da pratim? Ajde, da to pitam. Iz ruke u ruku, a ti samo levo desno. Svakoj stanici, na svakoj stanici imamo vežbe i ravnoteže, kamera, idemo sa okretom, i okret za 360, bez lopte, pa onda pas. Samo za rotiranje, neka dodaju jedan drugo. Ova grupa ovdje, ili ima neko zainteresovan da radi na stanici, ajde, ajde.
vežbe rotacije, tako, vežbe rotacije, ravnoteže, akomodacija oka i radimo finu grafomotoriku. Dva puta da probaju i to je veoma više. Znači, samo prikaz u pitanju. Ne. Pravić. Cigaretu ovdje tako. Dobre. Ajde, iza ljubavi da krenemo. Deca rade zadnju stanicu da napravimo rekapitulaciju. Prva stanica poligon, zadatak, ravnoteža, rotacija, akomodacija oka i različitim loptama veličine košarkaške i teniske lopte. Sad preko kanala, gazi na preko. Druga stanica vođenje, treća stanica dodavanje, četvrta stanica štafetna igra, peta stanica igra u ograničenom prostoru. Dobro, ti sad Ljubo imaš tu malo više njih. Da. Oni su sad zainteresovali i ova druga deca. Je ti interesantno? Je ti interesantno? Možda kaže jest. Tako je. Dobre, dobro, ravnotežu. Stanica 2. Ajde. Bravo. Ko se onog iza krene? Iza, poslednji. Priđi, neka priđe slobodno bliže. Tako, odlično. Idi po loptu, idi po loptu. Ko se onog iza? I sad ovdje gore. Amo loptu, ideš po svoju loptu. I dalje ovaj sledeći. Ajde, gore na to. Početi loptu, ono sledeći. Pripazi tamo. Krojš, moraš to ili stani ili drži. Moraš stati, prevrnut će se koš. Stavi to. Idemo, posle idemo vođenje, Mirko. Prvo, rolanje pa vođenje. Ne smije da izlazi iz ovog grobu.